Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki artli ki seng bhalang na Ribhoy district ki bakanthup ya ka Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples North Khasi Hills District Unit balalam khmat da president uba Louis Star Lingdo ringkat lang bat ka Hanyotrap National Youth Front Northern Region hapo ka jingelam jong president uba M Martin haga arpu Hanyotrik ubnai nai tung arajar arpu wei kila hiar shakashnong yongkhuli hadin baki pulit jong ka jilla Assam kilawan put ya ki post electric bat kamtrai ru yegani Jaka kabadang hap hapo upod usam jong ke jilla Meghalaya. Kini kinong ilam jong ki arseng kila penram jorro ya ki pulit jong ke jilla Assam bat ye ki magistrate ki ba what happening ke jing persya ka bajor jong ki pajba penban kila put da ka bor ye ki narpos electric bala se da ka office jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited ban penpoy ye ka boarding hakani ka shnong. Nakaleng jungi ka Federation of Khasi Jantia and Garo People North Khasi District. Hatin bang lagi ka hapo social media menin te marmar nakaleng jungi ngilawan banher sene ban page dar ka jong khmat ka ig belajar kumbal lagi menin hapo social media te hagading lap hagading siam jungi ba hagading sisa kane kamdesu ka land dispute kala dehi ka purely kala hap de ipo Meghalaya te banikir ni kata lalong kumba kadig state government jong hi kabomla ban penbet nadu kisnem kiba san kusnem manchwa kabahadu untam ne ngidang ikran saka haboi de boundary haboi de ki border te nakaliang jong ni dap ka sokya ka bukraw ba ka state government kamla le hijing sha kadig state government kaba hap ansim ni ji but lada day ba ni nakaliang jong ni kisang balang mdei tang nakaliang jong sang FKJGP iwe kisang ru kibran hapo kabri trap ki wan ban pet ya kutusam bahap hapo kam Meghalaya bat Assam andai hateng i ba nakaliang jong ka government ni iba apa akla daki polis jong ka Meghalaya hi ban berngem ban bersit ini ada milik longin kem ngin pen yu me kadi kata ka ba nakaliang jungi gaseng ru ni sokya te ni kung kuwi step tiba hapo social media kumi hane nakaliang jong ka step Mizoram nagta nagalan i baki fight dagi ba dagi police bat ka Assam state ya nakaliang juni ladang ini pagba nakaliang jung government kamsa jadi kita kaba sentiye ngar nga sumut ang ladang government kalong silong kumye ladang kamnut ke government benle balay aylat ni kisang halam bangini tur may mat ibang tulok maki ay ngi kata kabor ay ngi kata kaper ngini kun mangi nakaliang jung ki samla jung kabri hunyo trap ngar nga sumut ang ta te hakaju kupor ngasong ban premjur ya ka polis Assam kaba kilale thambor munin kaba ide bat UMDC jong ka mau konsorsi ba Charles Marangat bat ka state government ru ka hapen simkya habai de nekam ban nakaliang jungi kaseng nimla tam sang titi ding hapen budin ni na do por ka bamusha misal patasla haboi de boundary haboi de adu mentam ne ngimla te ngan nga so bunong balada ka state government kam simkya kan hapan kadai state government ni ban hap mersim ni gajing klik kalau jai ki pat menu jong kabri hunyo trap kata ka bana kaleng jong so bunong bat susu ngasor bunong ba ka sarkar Meghalaya kan hap ban sim action ya ki Assam police ki balale donbor minakanen men how MDC jong kamahati kumbangi li hapo social media kilatan kilap pijut kilap nyat katu kadai ka ba ni ba ka jingle
riukrong jong sarkar Assam jong polis Assam kaba bro si katangi kinong Meghalaya ni iba ngilong ki bajamnun andre ngang asumut nong balada ni jam si jam kan sedek por kaba ka mensim yele jong ki samla ka menru kan satra hangta kan saong ba bat ka jam bat kanut ke kata kadi ka bang asuban keren hakana ka por bat susu o nakaliang jong kasarkar Meghalaya kan hapun sidikya ikane balada dei bakam sidikya kan sedek por ka ba ki samla ki badan ka mensim yele kini kadai gajing terki kadai jong state government kaliang jong ka Nyodok National Youth Front Borok gawehi hang ning yang nak daw ba kidaw ba dosan ka ba ni kicing dia yakni pot mo nak pot ko por ka ba nimla shu pan priang nak kaliang jong ni kum kasang phalang te kicing yakni pot kam sim dai bong ba kejelam me kaliak kini ya ka kendo ka syap jong ka Asam hendai ba pelong yengi ban wan hadu ang ne mta kene kedi kijaka ka ba ka suka Asam kelas dang ban encroach mo bat kalale ru daga kam ba kam ka kidak chin ki ba pau menen menski ba ki pai ba nang susnong jong ka ne ka yongkuli ki la syak tombor haki Asam Police tenga so penong ba nak kaliang jongi ngimperem mo ngimperem ngi challenge ngimperem ngi challenge ngiwan hang ne mta kesngi ban ong ngi challenge la don mono ki bawan ban takti kadai jing challenge ki wan hang ne baniang don FKGP nilai pembe non met ulong lalong kat balong bo ngin ya persiang pen ino nak ikam kadai jing feel jong ka sarkar Meghalaya nadu ki por ki bamun suar nadu ki tu sarkar ki balai nadu ki tu ki siam ki balayap ki berang imro kidai ki bam ki ba kon men shmat bat ki MDC ki balai bat ki siam ki balai dong na nut bodong jong ka si kong silu kidai ki ba bujpo ki ba cai tu ki bam nut ban pen bai pot usam ki MC man tak kum ban bam ki skim sarkar namar kata ngilong ba mentahang neng yuan ban challenge yano lada don mono bumi lada aduh benda ya bro nei kan sak nit mrew ne ka sarkar ka jingi kene bari kita jing jatu berkejing long bujpo berkejing long asap jong kini kinong mi khat jingi nadu MDC ki MLA menin ngai ba wi MDC mo wanu hadu ban dum dei MDC jong kene ka konsensi udai napo jirang konsensi nadu jong mau ti konsensi ngiong yu kum tu bring nginon kamsha te namar kata sumun ong menin bang ngim sim latip ba ke baja hadin bangi i ba mi hapo social media ngisap kendit benreu ten ring nong ba hang yuan menta kum kejai benreu nei ngiong ba ngim salia bang ladap kenteng yo hapo dang long CMU ba tinggal khar bat hak tu ko por ki ong ka ikan bodar isu ki ong ka bodar isu ba kiseng balang gile temporary ngang tang kawai mau sabak klima pi la fikir ka ijak benreu kene ber khoi dei kita kajing long lun dai mau gini ki MDC ki MLA ki chungi bat nga penram yu konrat sang maru dei khaila thang jot labam bat preston ru dei wei khaila thang jot labam ngong tang da kawai wat pen kloi yengi wat pen bitar yengi ngilong la kloi ban yap ta ka ijak benreu keno kata ngimpat sajet au bai ba belong nong mi khmat rei ngiong yeng nam ta kari ijak benreu wat pen kloi wat pen bitar yengi wat long lun dai mau ko ba preston bat kinong mi khmat chung jela bat konrat sang ma wale buipo bat nganong kene jing berngam wale buipo ban yu shna bisa na kene ngi danya thai bat ngi ti sngi bunong ya kran spang kene ka corona virus ndai kai baja ngila bunong une corona umdi bo wan China la bunong wan Asam pentame ngi ya ka jela Meghalaya dang sobang ban ya bun hitma ram ta une corona ndai nok tang kawai ka buipo trong Asam kolong kum ka buipo trong China kami aper ka Asam ka China namar kata lada long kat bolong jagat baja ki perlo pasnam jongi hapo yong kuli bat ki bodar area wat kuslai ngin king suloi lada dorkam kata kadai kecing barang dakali yang kujunga ngama syu namar ba bun teli ki caka dei kisang balang kulai pot kenawa kemdai ke sarkar nareng acu def dei kadai ka report sak sarkar tela wat penkloit wat penbitar yengi ayengi galak jinganda penbai no put bakam kloi bagine bar khoi ki dei ki bala nolu khnai pnyo khnai pupram suang ngina kemau bagini ki area dei Meghalaya mentah balik ke long Asam mentah kene bayang baik mak kadai ke Asam mensuang kemau wan si put wan si sam dei hak por KSU porilam bak poling do bat kita ki bordar area khoi ngi teblot ara mentah
Ki kelung kena mentah kin chong hapo assembly, kin chong hapo eksekutif kin batai besar, bahkan ne kemdai shu kemikelia ngang namai dalilai lo. Nang liang echuna kene kene jimbergam. Kering jimbergam. Nga klem bam nga klem tiap dan met. Nga klem di syam nem step. Nga kit ikut khot juga bunan hane po yang puli lada yaum senam. Kit klik ke sarkar kene kene jingki kran lupa. Nadi permusuhan.